Imigambi yo kwica Adolf Hitler. Adolf Hitler arimo atanga ijambo mu nzu ikorwamo inzoga imunice. Inyuma ye mu nkingi y'iyo nyubako hahishwe igisasu kandi kiri hafi guturika. Umubaji w'Umudage kandi utarashigikiraga abanazi witwaga George Eliezer yateguye uwo mugambi amezi menshi. Yari azi ko Hitler aza kuba ari aho uwo mugoroba. Yari azi neza igihe Hitler aza gutangira ijambo. Eliezer yashizeho ibisasu bigenerwa igihe cyo guturika, time fuse, ku buryo neza saa 3:20 z'umugoroba igisasu kigomba guturika. Igisasu giturika, igisenge cyose kiri hejuru ya podium cyaraguye. Abantu 63 barakomereka, 8 barapfa. Ariko Hitler si yari muri abo. Yavuye muri iyo nzu y'inzoga mbere y'igihe byari biteganyijwe saa 3:07 aho kuba saa 3:20 z'umugoroba. George Eliezer yaratsinzwe, ariko uwo wari umwe gusa mu migambi myinshi yo kwica Hitler cyangwa Hitler. Hafi 40 yanditswe mu mateka. Tugiye kurebera hamwe imitego yatezwe Hitler kugira ngo yicwe. Impamvu itamuhitanye nuko yahoraga ayisimbuka. Ese byari amahirwe cyangwa ntiyashoboraga gupfa? Uyu ni Heiner von Treschow, ofisiye mukuru mu buyobozi bwa gisirikare, General Staff Officer. Mu ntangiriro yashigikiye Hitler igihe yafataga ubutegetsi muri 1933, ariko ibyo byaje guhinduka mu 1941 igihe Ubudage bwatwaye Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Yatekerezaga ko icyo gitero ari ubusazi bwa gisirikare kandi ko Ubudage buzatsindwa intambara. Ariko yari anafite impungenge z'imyitwarire mibi. Yari azi ubwicanyi bukorerwa Abayuda, azi neza ibyo ubutegetsi bwakoraga. Mu mutima we hafashwe icyemezo uko uwo mutegetsi w'umusazi agomba guhagarirwa uko byagenda kose. Mu mpeshyi y'1943 Treschow yafashe icyemezo cyo kugerageza kumwica. Yashoboye kumvisha umukuriye Gunther von Gruve gutumira Hitler i Smolensk mu Burusiya bwari bwigaruriwe. Ku wa 13 Werurwe 1943 Hitler yahagaze i Smolensk mu rugendo rwe avuye i Venice ajya ku cyicaro cye muri East Prussia. Mu ifunguro rya saa sita, Treschow yasabye Lieutenant Colonel Heinz Brandt wari uri kumwe na Hitler mu ndege ubufasha kumugezaho ipaki irimo amacupa 2 ya Cointreau cyangwa konyage. Ajyana inshuti ya Treschow muri East Prussia, yamubwiye ko yari yatsinzwe urusimbi cyangwa beti, agomba kohereza ayo macupa 2 y'inzoga. Ariko iyo paki yari irimo igisasu gifite ibikoresho cyo kugituritsa. Treschow yashakaga ko bigaragara nk'impanuka y'indege. Umufatanyabikorwa we Fabien von Schabrendorf yahishe akoresheje igikoresho cya time pencil, agishyira mu paki maze agiha Brandt. Indege yahagurutse ahagana saa 9 z'amanywa. Mu ndege harimo Hitler cyangwa Hitler, Brandt ndetse n'igisasu. Igisasu cyari kigomba guturika mu isaha imwe. Brendorf yashizeho igihe akanda icupa rito ry'ikirahure ririmo amazi yangiza cyangwa corrosive liquid yari muri time pencil. Indege yagombaga guhanuka hafi ya Minsk, ariko Hitler yageze ku cyicaro cye amahoro. Brandt yari yashize ipaki ahantu hakonje cyane mu mizigo y'indege. Igikoresho cyo kugituritsa nticyakora. Treschow yahise ahamagara Brandt amubwira ko yamuhaye ipaki itariyo, ko yibeshye. Bukeye bwaho Schabrendorf yagiye muri East Prussia asimbuza ya paki amacupa 2 ya konyage, anapfubya igisasu cya kindi cya mbere. Imigambi ya Treschow yarapfuye, ariko ntiyanafashwe. Yari mu itsinda ry'abasirikare bari bararahiriye kwica Hitler kandi ntibari biteguye gutsindwa. Umuntu w'ingenzi muri iryo tsinda yari Lieutenant Colonel Klaus Schenck Graf von Stauffenberg. Yaje kuba umuyobozi w'icyo gikorwa cy'ubugambanyi. Treschow na Stauffenberg bari inshuti magara kandi bahuraga bashaka uburyo bushya bwo kwica Hitler. Nyuma y'amezi 9, Axel von Dem, ofisiye muremure hafi metero 2, umusatsi w'umuhondo n'amaso y'ubururu, ishusho yuzuye y'icyo abanazi babonaga nk'Umudage wa nyawe. Abifashijwemo n'imiterere ye, yagombaga
kubikoresha yica Hitler. Yari afite umugambi wo kwituritsa na grenade akiyica hamwe na Hitler, ariko igisasu giturika mbere ku bw'impanuka. Nyuma ya von den Bust yakomeretse bikomeye, bamuca ukuguru ntiyabasha kubikora. Hari undi musirikare w'imyaka 21 witwaga Howard von Kleist yasabwe kwemera gutanga ubuzima bwe ndetse arabyemera, ariko Hitler asubika inama. Ku wa 7 Nyakanga 1944 kwerekana imyambaro mishya ya Wehrmacht amaherezo bibera mu kigo cy'umwami kiri hafi ya Zonsen. Uwo munsi Generali Helmut Steve niwe watoranyijwe kuba umwicanyi, nawe yari umwe mu bagize umutwe w'abarwanyaga Hitler. Amahirwe yo gutsinda yari menshi, aho igiturika cyari bushirwe ntaho wagitoroka. Byari amahirwe meza cyane, ariko ku munota wa nyuma Steve aratinya arisubira. Nubwo yashakaga kubona Hitler apfuye, ntiyari yiteguye gutanga ubuzima bwe kubera ibyo. Itsinda rya Stauffenberg ntiryacitse intege, bateguye ikindi gitero gishya. Ubu noneho Stauffenberg yashakaga kubikora ubwe. Intego ye ntiyari kwica Hitler gusa, ahubwo yari no guhitana ubutegetsi bwose bw'abanazi icyarimwe mu gikorwa cyateguwe neza. Mbere yuko dukomeza, kanda subscribe niba ukunda igihugu cyawe. Mu gitondo cya kare cyo kuwa 20 Nyakanga 1944, Stauffenberg na Lieutenant wa mbere Wiener von Halften bahagurutse i Berlin bajya ku cyicaro gikuru cya Führer. Stauffenberg yagombaga gutanga raporo ku rugamba rwa Eastern Front mu nama yari kumwe na Hitler. Ibyo byari amahirwe meza kuri we. Yateganyaga gushira ibisasu bibiri mu isakoshi ye akayishyira hafi ya Hitler mu nama, hanyuma agasohoka mbere y'uko biturika. Nyuma yaho yari ateganya gusubira i Berlin, aho we n'abandi barwanyi n'umutwe w'abarwanyaga Hitler bari gufata ubutegetsi nyuma y'urupfu rwa Hitler. Ageze ku cyicaro cya Führer, Stauffenberg amenya ko igihe cy'inama cyahinduwe kubera uruzinduko rw'umutegetsi w'Ubutaliyani Benito Mussolini. Inama yimuriwe imbere y'iminota 30. Ahagana saa 6:15 Stauffenberg yigira nk'ushaka guhindura ishati ajyana na Ten. Yashakaga guhisha no gushira mu bikorwa igikoresho cy'igihe cy'igisasu mbere y'uko inama itangira, ariko barugoya babwira kwihuta kugira ngo batakererwa. Kuri mpamvu bashoboye gutegura igisasu kimwe gusa. Stauffenberg yashize igisasu cya kabiri mu isakoshi, yinjira mu nama ashira isakoshi ye hafi yo munsi y'imeza ku mpera y'ameza. Hitler n'igisasu byari bitandukanyijwe na metero 1.3 gusa. Stauffenberg atanga raporo ye, hanyuma ahita asohoka avuga ko agiye guhamagara telefone y'ingenzi. Ibintu byose bigenda nk'uko byari biteganyijwe. Hashize iminota mike Hitler yegamira ku meza kugira ngo akomeze kuganira ku ngamba z'intambara. Ako kanya igisasu kiraturika. Stauffenberg yitegereza iturika, ariko ari muri metero 200 kure, maze yizera ko amaherezo Hitler apfuye. Asubira i Berlin ari kumwe na Halften kugira ngo bakomeze operasiyo Valkyrie. Bari bateganyije gushinja SS na Gestapo urupfu rwa Hitler, hanyuma bagafata ubutegetsi no guhagarika ubutegetsi bw'igitugu bw'abanazi. Ariko operasiyo Valkyrie irapfa. Mu cyumba cy'inama, umuvuduko w'iturika watumye igisenge kigwa hasi, kandi hasigara umwobo munini hasi aho isakoshi yari iri. Abantu 4 barapfa, hafi ya bose barakomereka. Abantu 2 gusa nibo batagize icyo baba. Umwe muri bo ni Adolf Hitler. Wa Hitler yari yegamiye ku meza igihe igisasu cyaturikaga, yaramurokoye. Yajugunye hejuru gato gusa n'imbaraga z'iturika. Iyo Stauffenberg aza gushiramo igisasu cya kabiri mu isakoshi, birashoboka cyane ko iryo turika naryo ryari kumwica, kubera ko umugambi wo kwica Hitler wanze n'igerageza ryo guhirika ubutegetsi bw'abanazi naryo ntiryabaye. Hashize amasaha make gusa Stauffenberg n'abandi 3 bakomeye muri uwo mugambi barashwe uwo mugoroba mu rugo rw'inyubako ya Benderbrock, icyicaro gikuru cy'ibiro bikuru by'ingabo, kandi kikaba cyari umutima w'ikorwa ry'abasirikare barwanya Hitler. Abandi bantu 200 bari bafatanyije nabo baricwa. Iryo ni ryo gerageza rya nyuma rizwi ryo kwica Hitler. Kuwa 30 Mata 1945 Hitler yiyahuye muri banka ya Führer i Berlin. Kuki Hitler yarokotse kenshi gutyo? Mu mafoto ya kera
no mu mashusho ya video akenshi tubona Hitler agenda wenyine. Ibyo byari bigize isura ye nk'umutegetsi udashobora gutsindwa kandi utagerwaho, ariko mu by'ukuri yari yarashizeho ingamba nyinshi zo kwirinda. Yari afite abarinzi benshi bahuguwe cyane. Urwego rwihariye rushinzwe umutekano rwasuzumaga neza inzira zose n'aho agiye mbere y'uko ahagera. Aho aherereye habaga ibanga rikomeye. Iyo yagendaga muri gari ya moshi, imodoka cyangwa indege yahoraga irinzwe cyane. Yari afite umupiloti we bwite n'umutoza we. Mbere yo kurya, muganga we bwite yabanzaga gusogongera ku mafunguro ye kugira ngo agabanye ibyago byo kurwa cyangwa kwicwa. Uretse izo ngamba z'umutekano, Hitler yakurikizaga indi mikorere yihariye. Biravugwa ko yigeze kuvuga ko umuti wonyine ari ubuzima butagira gahunda ihamye, bivuze kubaho mu buryo butateganijwe. Yahinduraga kenshi inzira ze, agahagarika ingendo ku munota wa nyuma, akaza kare mu nama kurusha uko byari biteganyijwe, cyangwa akagenda kare mu birori. Ntidushobora kumenya niba cyangwa uko kwicwa kwe kwari guhindura amateka y'Ubudage. Byari kugenda gute iyo Hitler aza kuguma indi minota 30 muri ya nzu y'inzoga mu 1939? Ese za miliyoni z'abayuda zari kurokoka y'umwe mu migambi hafi 40 wari waranditswe wemera, cyangwa hari undi muntu wo muri iyo leta wari guhita amusimbura? Ibyo ntituzabimenya. Kanda like, subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona video nk'izi zaguhindura ubuzima, ndetse niba wanakunze video nk'iyi.